munsi nkaba nabazaniye application itanga amafaranga kandi ikabikura neza kuri Binance. Iyi application n'ahandi turi bwayikure ni usibye kuri Play Store yawe. Jya kuri Play Store yawe kandeho usacinge ino application ya mbere, kanze nyikwereke, ushobora kuba mutarimo murayireba. Iriya ya mbere, iyi ngiyi, iyo bayita cash earning app give you video. Rangiza uze uyesitare, tegereze ijyemo. Mu gihe itari yajyamo tube dutegerejeho gato. Mu gihe itari yajyamo ndagusaba gukora subscribe guys. Niba utari usanzwe unkurikira wakora subscribe, maze ubundi tukajya tugendana umunsi ku wundi. Urabona app ntabwo yari yarangira, turategereza gato. App urabona ko rwose ikora, zitwara mega nyinshi. Urabona ko ari n'agashyashya kadownloadinzwe n'abantu 5,000,000. 84, turategereza igiye kurangira. Irarangiye, reka tuyirinde yesitare guys. So guys, yarangiye. Ikintu tukora, uraza ukande open, tegereze application ifunguke. Guys, mbibutsa ko ino application ihembera kuri Binance. Kandi n'abantu batari bafungura Binance banyandikiye muri comment, nari narakoze na video yerekana uko wafungura Binance ukanakora KYC yayo. Ndayifite video nayo, mugende muyirebe. Gusa ni aho bigucanga usige nimero yawe, ndaza kukwandikira ndakubwira. So urahita ukanda continue ivugugu. Tegereze. Tegereze haze ama email. Hajemo guys, icyo tukora urahita ukanda kuri email ushaka kuzajya uhakoresherezaho. Nihangane network yanjye irimo iragenda gakeya. So urabona yuko rero application yafungutse. Baduhaye welcome to give a video. Urahita ukanda hano kanditse continue, akande. So guys, urahita uza hano hasi, hari akantu atari nabonye ariko reka nze nkakwereke. Dore ngaka hari hasi hariya. Urahita uze ugakandeho, urangiza utukanda continue. Urabona yuko ifungutse. Balance mfiteho, urabona ko mfiteho 0 balance yanjye. Guys, igikurikiyeho ni ukubereka noneho ukuntu app ikora. App ushaka ureba video, ukumva indirimbo,
hanyuma icyo ngiye kubanza nkabereka ni ukugira ngo mubanze munabyizere, urebe ahantu application ihembera mu Rwanda. Urabona ko hari amataxi offer ushobora gukora ugakuramo miliyoni ebyiri, miliyoni 200 y'amakoini. Ari amakoini ari nayo avamo intuza, avamo amafaranga. So guys, rero ahangaha reka mbanze wenda nkore akantu. Ahangaha ngiye kubanza following kuri Telegram, following kuri Telegram, hanza akakubwira amabwiriza, amategeko n'amabwiriza. Tenkanda in girodinge ati byaferinze, tegereze